Jawai tu sa kajam-jaman nama kaya Cina na sulivat. Saka tu sua kajam-jaman orica sopui na kainu semas imazai toa binaikan. Imazai toa aro kayan imazai toa ita karam pacu cura puru katu dosa karam. 出埃及记8章1节到32节。伊布瓦兹玛斯代摩西，外国啊什么多皇帝，诺是一地不度，萨苏啊伊布地马杜啊玛呀多处，selain aku pinili a ta'ala-alan, to vaika dehai tanokan, no lemai ini sun, uriku patavung naso shika ta'alan. Saku perlu toa ser anu kajunangan apuring-ringet. A pana iniru uri mapelu toa marka ser. Au azwa ser uri levava wa kemasipana. Sa sazwa itu asu kakaizuanan. Itu asu sasekezan kato asu rengan. Uri semazwa uta itu awuma noa marka kiskau-kau leca nusun. Ito awuma nuas iti putu a ta'ala-alam. Uri mimpuruk a sema pariuk katoa li kezal i kakesan. Saka uri mimpuruk a sema toa so kina cawa-cawan. A sema toa kina cawa-cawan nua marka kiskau-kau leca nusun katoa so shika ta'alan. Ayau ayain ti Moshi. Pai ivu a cemas te Moshi. Pada zekatu te ti Yaron to sema tukuzan a temuruk a pasatoa marka pana. Sina pana katoa vatsa de katoa marka tadam. Ula levava wa marka cer a sepuling-ringe toa kajunangan ayain. Manasika semiding tiarun toa tukuzam sa tulukan pasa toa zalum mano mimpuruka levava wa marka ser a sepuling-ringe toa kajunangan. Lakwa azwa marka marada namaya uta aparisi sa jaulia pa levava wa marka ser apasa kajunangan. Pai jaulen ti Moshi kati Yaron no Huangti sa aibu wa mayatuso kiaungu toa cemas to avinirad to sa marka ser uri pukau yakan toa vaika no shika ta'ala na patavan toa cemas nyamaju aya. Tabarai ni Moshi selain akan kiaung kitau wali janusun saka pai pentu tu adau ula kena masau kitau wali janusun toa marka kiskau-kau janusun katua su shika ta'alan kiaung toa semas pai toa zwa ki meneka marka cer penulat saka amina nga itu apana iniro no izwa aya ti Moshi. Pai temavara Huangti nangwa aso shiki au ngaken no tiao aya ivu ni Moshi uri kirai ngaken to aso shiniki au to aso shikelangan to nekaanga no zuma cemas padali toanya cemas maraka cer uri vaika kemasita nusun kemasi toa marka kiskau-kau danusun katoa so shika ta'alan saka kiyaminanga ito apana iniro no izwa ayayi ni Moshi vaika nga ti Moshi kati Yaron kemasi toa Huangti pai kiaung ti Moshi toa cemas to papeneka toa marka ser pinasa toa Huangti pai lawi noa cemas kiaung ni Moshi
au marka seer itua uma maka tua katsasavan katua itua uma nyamaju matsa yanga apenulat pai epui nanga nuas iti putu wazwa na matsa ya ser seman taapupuan au wansuranga sakamaya inu tunazuanga lakwa kapatsuna huangti tu matsa yanga amarka ser penulat semikir timaju kemudusuran tua warung sa inyanga ka keranda tua kaini moshi katiarun anamaya tua sini aivu nua cemas aivuin ti moshi nua cemas pada zekatu tiarun tu sema jukuzan jemkur tua kajunangan ula mere atimitim ini bulan i pasa iti putu puringeringet ayayin pai jukuren ni arun kajunangan tua jukuzan pai mere atimtim ini bulan i iti putu puringeringet sa satwa ina cawa-cawan nua marka cau-cau katwa marka amuji uji azwa marka marada parisia uri mayato azwa pakazwa toa atimitim lakwa ini ka makaya tiamaju pai toa zwa kini caingan nanga nua atimitim kina cawa-cawan nua marka cau-cau katwa marka amuji uji au ivu azwa marka marada toa huangti aichu kinudan nua cemas aya lakwa kamaya na kedusura warung na huangti ini ka keranta toa kaini moshi katiyaron anamaya toa sini aivu nua cemas ivu cemas te moshi pada mau anga nutiao waika kitsevungan toa huangti nua si iti putu nua sepana semapana ti maju sasu aivui ti maju toa ku kaya maya tutsu selain ya ku piniri ta'ala-alam tu vaika dehai tanuaken pai paki papauringa wakan tanusun no lema ini anan sun uriku patavungan sun marka kiskau-kau di tanusun katuasu sikataalan tua raranga wa liao ravas saka uri raranga wanga sakamaya itua uma katua kajunangan ipasa iti putu lakwa azwa i kusum itua kinaizuanan nua ko piniri ta'ala-alam ini ka uri sazwai nua rarangau nuka ita aku syayatutsu uri pakelang akan tanusun tu imazakan na cemas itu asuka junangan kipu sensengan saka uri papar temali akan tu aku piniri ta'ala-alan katwa su sika ta'alan saka aichua cinimasan kinudan uri mapasusu sakamaya nu tiao ayau anga aya cemas te moshi pai penuten nua cemas pasazwa itu kakaizuanan nua huangti azwa liao rawa cararanga macucur sa pasazwai uta itua uma nua marka kiskau-kau te maju mapulat manasika serapa-rapa rawas tua rangranga inutu nazuanga tua ipasa iti putu manasika daulen timoshi katiarun nua huangti sa ivui waiku patavan tuanu cemas lakwa talumazau itu aku pinalawakan kajunangan ayai lakwa teverai ni moshi ini ka nangwa no mai tutsu ayatwa no semuluamen tua uji puimaza
sana patawang tua nia cemas uri madau la keneminamali nuas iti putu chau au uri mapua lamen pauri dite maju nu patsunan amen nia maju wa pagau-gau tua uji saka uri siara pamen tua acilai sana vului ya papacai nakuya nu ini kamen na pasusu tua sini pajajekat dan nomen nuania cemas vai ka makatiru la adau asemacarera sa nia pagau-gau te maju izwa aya di moshi pai ibu皇帝pukawi yaken tua vai kemuna semacarera sano daluzwa apatavan tua nu cemas lakwa maya vai ka lihat saja saka pai ka inuria nakan haya teberai ni moshi no vai ka kena kemasi maza ki kena ki ong tua cemas tu papa nekai nutia wa marka rarangau kemasi tanusun kemasi tua marka kiskau kau di tanusun katuasu sikata alam lakwa mayang amen na vensa mumal saso cengi amen tuania vai ka patavan tuania cemas ayayi ni moshi pai ka vai ka ngati moshi ya kemasi tua 皇帝 ki aung tua cemas lawi nua cemas ki aung ni maju pai vai ka marka rarangau kemasi tua kakaizuanan nua 皇帝 kemasi tua uma nua marka kiskau-kau te maju katua marka ta'ala-alan saka nekanu naseputiza nuka yita lakwa tua zua kedusuranan sakamaya avarung nua 皇帝 sa inika pukawi tua vai ka Israel cau-cau aicu kai nua cemas sa tu cua ka zaman sini pupatarwan 专制的总加速师当家里有狮子或苍蝇侵入总让人觉得烦躁对此我们通常会先放下手边的事先把那恼人的不速之客处理之后才有办法安心继续做事然而今天经文提到狮灾跟蝇灾却这样描述埃及遍地的灰尘都变成狮子埃及遍地苍蝇家家户户都有狮子和苍蝇已经够恼人了更别说体积更大的青蛙在家里跳来跳去整个故事看下来出面说话的主要角色似乎只有上主摩西和埃及王其他负责治理人民的官员和受苦的人民在事件中都没有缺席却无一人能在王一意孤行下说一两句话来劝阻或寻思要怎样折冲谈判才可以共创双赢如同埃及王拖着整个埃及朝第10灾快步迈进专制的总加速师似乎也拖着整个中国朝分崩离析的结果奔去在中国自顾不暇下台湾虽然可暂时喘息却也令人不舍在专制下受苦的人民Sinai tu soka zaman-zaman sini palarai tanutin satu soa ada sinupo imazai to sina aporo tayau imazai to arwa kayan imazai to tira puro kato itakaran patu tira puro kato dosa karan amasan musanda karan lawin nuan cemas ke ong ni maju pai vai ka nga amarka rarangau kemasi tua kakaizuanan nua 皇帝kemasi tua uma nua marka kiskau-kau te maju katua marka ta'ala-alam saka neka nuna seputiza nuka yita lakwa tua zua kedesuranan sakamaya avarung nua 皇帝
sa ini ka pukawi tua vaika Israel cau aicu kainua cemas mana sini apuru tu soka zaman-zaman pas marau-marau dan tu si serapai noa ki paura noa cau tayau saka latina na puringariau kemelang tua mana sini pupataruban tu soka zaman-zaman ayakana pas marau satu soka sini paki ni menemukan jem 我自己曾在哪些地方刚愎自用，不听别人的建议，在教会中意见的沟通是否顺畅？我会在意自己的意见不被采纳吗？教会是否缺乏管纳各方意见的机制？现在都说个zaman-zaman sini pakinim nami tanutin latina na igalwa kinimnem ayakana pasamalau sakaka inuli 亲爱的主上帝，恳求你帮助我，面对各种事情可以多听别人的建议，而不至于因自己的莽撞坏了事。我也要继续为生活在专制下的人民祈祷，盼望他们有出头天，可以自由发声的一天。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu so ka zaman-zaman na makaiti na misa selang kilarai sumupu to kai no cemas saka latina na inunuri pajakat to marka markata sasar tayau susubun to si serapai to ki baura ayakana pasamarau tantina mapolat saka rado isyo ta sinupu kai no cemas lakwa lamunana Masika-zika nga mapolat nui kana malunga ako sinupu ayakana pasamarau saka mali-mali latina na sudiva 多少给你的晚，大家平安。